Ja mislim da ljudi u svim sportovima vide samo stvari koje su na nekim društvenim mrežama, samo dobre stvari. To znači on je, ne znam, na Gran Canaria, tamo trenira, uvijek sunce, tako. Ali na kraju Niko ne vidi dirty work. ti si izvan kuće više nego 240 dana. I onda stiđeš kući i nisi kući, zbog toga moraš za 5 sati na trening. Da. To znači i kad si kući, si na poslu. Da. I to ti je teško razumjeti ako ne probaš. Ja znam da je to neki dream job. Ja sam biciklirao na Tour de l'Avenir, to znači, to ti je utakmica Tour de France za mlade. Isto kao Tour de France, samo da je 8 ovih stage-a. Ja se ne sjećam ni jednog sela. Ne vidiš ništa. Ja bih htio samo planine, ali moraš vidjeti što ti treba u utrki. Nigdje tebi ne treba brzina 3.0 per kilometar. Ne treba. Ja, ti nimaš puno vremena u 7 dana. Moraš napraviti, to znači što ti je treba. Maksimum što možeš napraviti ovih 7 dana. I ako ti ne treba ovo, trebaju ti druge stvari. Vreme, da. Ja, zato trošiti vremena, energiju, impact load, tvega ti poškodbo, ako ti to ne treba, da te je bolje da razmišljaš, ok, tamo je toliko endurance, toliko uspona, ne treba endurance, to znači puno, ne znam, zone 2 i onda polarizarno zone 4, da, i onda napraviš neku kombinaciju. Na planina trening, a ti si bio samo na jednu? Ne, bio sam na para, to mi je kao najveći uspjeh na Skyrunning World Series. 2 puta sam bio drugi, još jedan put treći i već puta 10. Znači, Pa ne znam, na pamet, pa onda, ja mislim, meni je najzanimljivije da ja imam sve zajedno na ski skakaonicama, ove Red Bull 400. aha. Ja mislim da tamo oko 15 podijuma. Ja, to mi je Stvarno? najbolja. A ti nećeš, trčiš one kratke skyrunning sam. Ne. Imaju i endurance, dugačke one 50-60. Ja, to, trail. Ok, možemo kazati ovako. Ja se bavim sa trail runningom, to ti je najširije ime koji zaima sve ove utakmice između. To znači od kratkih trailova, dugih trailova, skyrunninga, bilo šta. Sve što je vezano sa planinskom trčanjem. To je neka sad nastao neko ime trail running, skyrunning, bilo šta. I onda unutra ovog sporta, to je sve planinsko trčanje, unutra ovog sporta neko su sad nastale, možemo kazati, tri najjake lige. Aha, dobro. To znači Skyrunning World Series, UTMB, Ultra Trail du Mont Blanc World Series i onda i Golden Trail World Series. Aha. Malo zavisi od lige do lige, male su razlike, to znači možda Golden Trail su malo kraće distance, tamo ne znam, ok sad. A ovo je što mislim je Ultra Trail. Da, Ultra Trail du Mont Blanc, to je sve ispod Ultra Trail du Mont Blanc World Series. Ti je sa 150-160 km. A sad i under Ultra Trail du Mont Blanc je puno utakmica. To znači Ultra Trail du Mont Blanc imaš distancu 100 milja, 100 km, 50 km, tamo negdje 80, tako da je puno distanca. Zbog toga to je stvarno krenulo, puno ljudi se bavi sa planinskom trčanjem. Čak i ja sam pred godinu i pol uhvatio malo. A skyrunning je pokratko. Ne, i Skyrunning je jedna jaka liga. I u distanci? Tip trke, to znači svi Skyrunningi su, možemo kazati, između 2 sati i 5 sati. To zavisi tamo negdje unutra. Dobro, to je kratko. Pokratko je. To je 106 km. Ne, nisu to ultra trail, nego to su distance između 20 i 50 km. Tak. A malo više, ne, to nije malo. Ama mnogo elevation gain. Ja, tako je. To znači između, ne znam, 2000 do 4000 uspona. Jasno. Ja. Priču sam razumijem. Ja mislim... Zeznut. Ja sam 62 km na taru, 3300 elevation. Ja, to ti je puno. Ništa. To je nula. Ja. A ti si rekao 20 do 50, 4000. Ja, to može, ja. To je strašno puno. Ja. A skyrunning,
Дали е секогаш финиш он топ или е Не. и даунхил? Ne, to ti je, to znači Različno. početak i cilj sta normalno na istom mjestu. Значи Onda има и даунхил. to znači ako ideš gore možeš se i vratiti u dolinu. Изгледа Skyrunning го имаме помешано кај нас, зашто е кратко и долго и е на врв, крај. Ne, kod nas. i kod skyrunninga Ima i takav tip? Ne, je i vertical race. To znači to je samo gore, to je to jedna još- druga А, disciplina. да, vertical mile, vertical kilometar kilometar, имаме и то, така. да. Ама тие се многу кратки. Кај нас тие ги викаат Skyrunning. Ja. Да. Све останато Да. е trail run у категории. Ja, tako. Односно Da. Македонија тако е. Ja, tako. Имаме ми Skyrunning рецимо километар. Tako, to znači samo 1000 metara Samo uspona, usponi, da, da, ideš Имаме možda имаме puta. неколку такви треки. Ja. Ама тоа е 3-4-5 километра тотал, а To ti je- elevation To ti je gain, možda, ja sam pravio utrke gdje je 1,9 km i 1000 uspona. Ja, па To sve je gore, to je samo uzbrdo, ja. скали. Pa skali, trava, to samo da je strmo, pa full gas. Ама тоа ти повеќе лежи. To mi stvarno leži. To sam krenuo, to mi je bilo kao prva ljubav kad sam krenuo kao mlađi, sad imam malo više godina, a kad sam krenuo to znači vertikal kilometar mi je bilo stvarno zanimljivo i još mi je zanimljivo zbog toga što je samo full gas, pa da vidimo da И нема застој, а? ja. Што пострмно за тебе подобро? Tako je, ja. Зашто мислиш да е така? Pa ja nemam brzine. To znači ako me staviš na neko trek na stadion, Аха. ja nemam brzine. Nikad se nisam bavio sa onom, a znam i unutra i stvarno mi se sviđa da je uzbrdo i jako, da možeš da hodeš, da je powerwalking, to mi je uvijek bilo stvarno nešto stvar gdje sam dobar i da je tehnički teren i to se mi stvarno sviđa, to volim i trenirat, tako da to je to, ja. Ајде да вратиме малку од детство, детинство. Ja, Значи јас знам дека ти си бил прво велосипедист, сайклист. ja, tako je. Јас сум велосипедист, байкер, сайклист. И не само тоа, ти си од Словенија. Словенија веќе има GOAT, значи Погачар, пред него Роглич, и ти си некако измеѓу Роглич и Погачар. Ама си бил сериозен. Значи, national team, почни од таму. Ja, pa da, ja sam krenuo, od uvijek su mi sviđali ovi endurance sportovi, to znači od uvijek, nije mi je bilo baš nešto kao brzino, znači maraton ili to mi je uvijek bilo nešto, nije se mi sviđalo, uvijek je isto, nema prirode i tako. Monotono? Ja, monotono, totalno monotono i ne znam, onda sam upadao u biciklizam. Tamo gdje ti je endurance, ja imao sam neke prijatelje, oni su rekli ti si dobar, išao sam svake toliko na bicikl. Колку години имаше? Sad. Не, кога не, почна. kad si počeo? Kad sam počnuo, За ово Бициклизам. причаш, што причаш, пријатели. Прв пат бициклизам, 10, 12? Ne, kasnije, 15, tamo negdje. Okej. Ja, 15. Prije sam se bavio malo za odbojko, ali uvijek sam se stavio na bicikl, napravio sam, ne znam, Gran Fondo, Maraton Franja, take Тоа е Kao тоа. malo dete, zbog toga moj otac, on je sportaš, ali nije baš i on je pozvao nekog prijatelja da je uzmi našog Luka na takmicu i neko mi mogu tamo povediti. Onda sam čekao uvijek ovog kolega, zbog toga ja sam bio malo bolji. Tako kao И dete. беше на Фрања со 16 години? Ja ne znam koliko, imao sam 16, tamo negdje ja. Tamo negdje. A meni je bilo to totalno normalno da... Колку има Фрања километри тоа? 155. Ja. И то ти е као прва. To mi je bila prva neka taka biciklistična Ама utakmica. компетитив. Ипак е компетитив. Ja, takad nisam bio, ja mislim, kompetitiv je tamo ispred, a ja sam Не, bio атмосфера Ja, е to. компетитив. To. 3-4 илјади на старт, ти се to. пука јако, Ja. идат Формер Про. Ja. Па како ти се сналазиш од те пелотон, оно каде... Pa tak, kad si mlad, to ti Ne ne misliš, prođe i to ne misliš na to. Pa 190 puls на старт и А кога кад си почел трку, оно... Pa ja se i ne sjećam da je bilo nešto posebno, ne znam, tamo sam pa išao sam pun gas kao kad si mlad ne znaš šta je teško, znaš, to ideš i kad ne možeš više onda, to je možda teško. To. Кога почна бициклизам, дали осети од старт дека имаш некој талент? Дали си виде разлика од, Ja. например, другари? Pa da, pa ne znam, nikad
ne znam kako to kazati, ali ja nikad nisam stavio na talent. Ja nikad nisam kazao da bi rekao da imam talent i zato budem dobar, ali ja bio sam ok, na uzbrdo išao sam ok, imao sam endurance, tako da se mi je sviđalo. Ja mislim da na kraju talent je nešto, a kombinacija da voliš sport s kojim se baviš, ok, možda si bolji nego ostali, nego više je da možeš da treniraš sa passion, sa strastom, da uživaš i onda si dobro i da to je nekako talent. Nisu samo oni brojevi izad, koliko ti je VO2, koliko je bla bla bla. Zbog toga ako se ti sport ne sviđa, onda nije ni bitno šta ti je. Ама уште на 15 години обожаваше тренинг. Ja, trening uvijek mi je... Обожава. Дај 6 сата, 6 сата. Pa da, ja, tako je, bilo je manje, ali za onu godinu, pa ne znam, meni se stvarno sviđalo, tamo si malo kao stafar, ne znam, pio si, gurao sa ovo biciklo, bilo je top. Кој ти дае бицикл? Какав си бицикл кад иде на трка? Kad se ja, Клубови, дај. ja, to, bilo je tako kad ja na početku И sam ако си ушо zamolio, оно, Ne, to- појма немаш, вајде ти неко дао. ja sam, prvo sam zamolio tato da li može dobiti biciklo i moj tata rekao, pa daj, znaš koji stiže ne dete, nego mlad kući i kaže da je Teenager. biciklo. Moj tata rekao daj, smiri se. Pa onda sam išla kupila neko rabljeno biciklo, ne znam, ja mislim da je bilo oko 500 eura, pa bilo je okej. Половен. To je, Aha. ja to, pa išao sam pa gurao biciklo i onda kad sam stigao u klub, takad su nam dali bicikle. klub vam daje? Ja, klub, takad to je. На користење, не Na korištenje, Jasno, ja, jasno, na korištenje pa onda ga vratiš. Ali ja se sjećam, to bilo je, to znači, to je sad 15 godina nazad. To su Aha. bile druga vrijeme, to su bile starije bicikle, to znači ostale nacije imale su bolje. Ja se sjećam, ja sam bio u generaciji sa Matejom Mohorićem, to je jedan stvarno dobar slovenski biciklist. Imamo mi kod nas, Bravo. ja, Tadej Pogačar, Verstappen. ja, na dole. Mohorić je nizbrdo. Verstappen. Ja, dobar je. Значи, suicide mode. Ja. Ти си njegova generacija. Ja, i još idemo na trening zbog toga što smo dobri drugari, tako da on je stvarno dobar dečko. I ja sjećam se, on je bio svetski prvak u mladinskoj kategoriji, onda under 23. I on pobjedio je svetsko prvenstvo sa biciklom koji bio je 2-3 range niži od... A za nas to bilo je normalno, niko nije mislio imamo nešto slabije, ništa tako. Ne znam, ja mislim da sad, kad živimo mladi, previše gledaju neka materijal, neka to. Kao upoređuju. Ja mislim, ok, minimalni standardi moraju da su. Ali Normalno. u mladinskim kategorijama smiri, Take it easy. imaš vreme da se dokažeš, ako si jak, ako imaš talent, ako imaš strast, sigurno stići ćeš do bolje bicikle nekako. Ама има и правила, млади категории не смеат велики пренос. Tako je, tako. Има лимит Ja. какви делови на точакот можеш да користиш. Tako je, tako je. Zašto tako? Па S fiziologije. Prvo da počneš od jugo, pa da stigneš do Mercedes. Прво физиолошки, Така. Ja. а и друго, ако може, ќе земе 6-5 ќе вози. Да, знаеш, пребрзо е тоа. Da, Prebrzo je to to. zaboravljam da mnogo brzo ide. Ja, pa i to je, neka stvar je kad imaš 15 godina, velike su razlike između nekog koji je rođen u 1. mjesecu i u 12. mjesecu. Tačno. Znaš, to je Tačno, percentualno tačno. ogromna razlika. Je neko koji je jak, da ima više prenose, ima fiziološki više moći. Ako to meriš, onda dobiš A takmiči se na godište. Ja, na I da li si godište. decembru ili januar puno menja. Ja sam 29.12. Хендикеп цела година, цел живот. Najgore čovječ. Ne, ja nikad u životu nisam mislio da imam nešto... Stvarno, Da je nikad to- nisam mislio da je to hendikep. Ама кога има селекции, бираме national team, Ja. има cut-off. И ти не влагаш во cut-off некогаш, во age категории. Ja, Да бе, како селектор ќе кажем да е од јануар ќе го земам, ако сте слични на талент.
Pa ja mislim, Ili to nije bilo? pa u nije tom bilo, slučaju? kazalo se kroz par utrka koji je bolji, koji ni bolji i nije nas bilo tako puno. Ама не, пример, некој во јануар пуни 17 година. Znam, ja. Ви сте исто годиште, Ja, znam. ама što ти си misliš. 16. Pa da, pa Cijelu ja, godinu. И оне Ja. цела година може да е бутна коска 10 сантима, може Ja. да и pa а znaš kako je. влагате во иста категорија. Da, te razbiram, jasno. Ja mislim kad si jedan 18 godina sve je isti i onda se posle pokaže. Posle nema da... Ako se sjećaš, Tadej Pogačar bio, on je uvijek bio manji, malo debeli, tako i sad je pobjednik, najveći biciklist sveh vremena, tako da to je, ja mislim da više na roditeljima nego na djecama, stvarno. To, kad si ti 16 godina, pa ti znaš što tebi otac i mama kažu. Ti za sebe Да. ne znaš gdje si. Ako ti Realno. oni kažu da imaš deficit, onda ga imaš. Da, Ako ako ti ti ne- kažeš da nemaš, nema. Nemaš, Така е, ja. да. To je istina, to se mora svi da brine o tom, ja. И како одеше тренинг со сайклинг? National team, прогрес имаше? Ja, to onda, imali smo klubove u Sloveniji, Dobro. ja sam bio to je kolesarski klub Sava Kran, pa ja mislim da je bilo takrat 4 kao jaki klubovi, onda je national team koji se bira neko selektor, pa onda bira reprezentaciju i tako to ide. И беше во репрезентација? Ти си био во Ja, репрезентација? bio sam u Mladinskoj i onda u Under 23. Како и зашто се транзишн во skyrunning? Зашто си оставио? Pa bilo je zanimljivo, ne znam, ja sam bio kao dobar u biciklizmu, a to je sad teško kazati. Mogao bi biti možda u nekom ok klubu, a nisam ja video, ja stvarno se mi sviđa biciklizam kao sport, kao aktivnost. I sad idem na bicikl za par sati, meni je to strast. Ali da bi se bavio sa utakmicama u biciklizmu, to mi je bilo nekako Ne takmičite se ne baš. takmiči, nije mi nešto zanimljivo, nema planina, uvijek samo bicikla, ništa drugo. I na jednom tački sam kazao, pa to nije za mene. I onda sam stari, Luka, nemoj da prekiniš, dobar si, imaš potencijal, bla, bla, bla. Je kazao sam, ako se meni ne sviđa šport, onda mi ne pomozi i potencijal. Да. Tako da, A ti, koji potencijal si mislio da imaš? Tour de France level, pa, ja sam uvijek, znaš, i meni imaš je... ambicije i to je cilj. Svima je isto. To i svi imaju isto, da si najbolji, da stiđeš u World Tour. I takrat nije bilo tako kao je Je imalo danas. te ambicije tada. Ja, imao sam, ali na neki točki ugasle su. Nisam se video u pelotonu, znaš. Nisam se video samo u biciklizmu. Nisam se video, ok, možda bi mogao stići u peloton, ali nije mi bio to sen, Gotovo. znaš. Nisam išao Nije all in. spavanje Da i sanjam. samo da sanjam. Kao što je telefon. Rogličko pogađa. Ja. Ама и тоа е посебен лайфстайл. Ja, to ti. Они се на пут цело време. Ja, meni se to ne sviđa. А ти си имаше пример Матеј Мохорич, Ja. можеш да видиш Ja. каков е тој лайфстайл и ти уствари видиш Ja. ова не е To- баш. Ja mislim da ljudi u svim sportovima, generalno, vide samo stvari koje su na nekim društvenim mrežama, samo dobre stvari. To znači on je, ne znam, na Gran Canaria, tamo trenira, uvijek sunce, tako. Ali na kraju ti Niko ne vidi dirty work. ti si izvan kuće više nego 240 dana. Да. I onda stiđeš kući i nisi kući, zbog toga moraš za 5 sati na trening. Да. To znači i kad si kući, si na poslu. Da. I to ti je teško razumjeti ako ne probaš. Ja znam da je to neki dream job. A i svi misle putovanja da je ono, Ja. wow, a to nije baš tako. Ja sam biciklirao na Tour de l'Avenir, to znači, to ti je utakmica Tour de France za mlade. To ti je reprezentacije Under 23, Aha. su na istim trasama kao Tour de France. To znači, bio sam 8 dana, putovali smo po francuski, etape od Vogeze, od Centralni Masiv, da. isto kao Tour de France, samo da je 8 ovih stage-a. Ja se ne sjećam ni jednog sela. Znaš, Да, да, to да. meni bi da bilo, se sjeti, meni da. bi bilo isto ako utakmičemo ovdje u Crnoj Gori Isto, ili da. tamo samo staza, ok, 10 km uspon, onda nizbrdo, bla, tamo cilj, ne vidiš ništa. I to, ok, si tamo, ali na kraju, Džab. i onda ideš u van u kombi,
kući. Живот по хотели. Ja. Odmaraš, sutra dan Ja. opet rikave. Ja. I to Ама ne- хотели не е Сайро. Ja, ne, Кај ne. ќе те трупа една звезда, две, Стварно? овој нема клима, Tako je. овој нема перница, овој... I to je još. Ама тоа на World Tour може да Pa ти се тоа на случи. World Tour викам, не е valjda дека... Ne. Kako? Najbolje ekipe imaju sa sobom kemper. Zato da imaš dobar madroci, A, da da. dobro spavaš. Носа. Da, A to ima samo čak- najbolji vozači, a ostali Памтиш, spavaju. памтиш Инеос која Ја. носеа душеци, перници. Tako je, ja. Ја се на Винегард. Кај ту хотел, на сите возачи и собите влагаат, тргаат креветите надвор и Ние ги ставаат ставиме да. нешто. Tako je, ja. Да, бе, да Не знаев зебам. дека до И толку цел на живот така. Цел живот така. Да, и ти путуваш, ал ние... To izgleda sa strane samo. Ja, to izgleda na televiziji, znaš, tamo imaš dobar TV, ti si na kauču, vidiš panoramu, sve je predivno, ali na Da, kraju... oni ti daju dobar pogled. Ja, je Prenos. to prenos, meni je Ама top. еве, Ja. Матеј ти е другар. Ja. Веќе 15 години. Ja, od kad smo krenuli sa biciklizmom. Денес Матеј, он нема регрет. Како му е на него? Тоа е друг мајндсет, To je он, drug mindset. он Njemu тоа se... воли. Tako je, ja. Valjda to je bio To njemu san. voli. Kao ja volim planine, kao ja volim svaki dan da idem u planine, da to doživim. On je zaljubljen u biciklizam. Njemu je to passion, strast. Да. I to ako imaš ovo, ja mislim da onda sport nije baš tako zajeban kao... Ako je. Tako je. Ako Kako ti je беше- zajeban sport, onda promijeni stvar. Što je Ne smetaju ti stvari što bi smetali drugim ljudima. Tako. Zašto tako to je. voliš? Da? Tako je, tako je. Ретка прилика ми е ова да дознам за Мохорич, да, а пратим тоа. Ja. И многу убаво памтам кога победи Мохорич на Санремо, Милан Санремо. ja. Каков беше Мохорич кога го виде прв пат после Милан Санремо? Sreo sam ga, to znači tačno, ok, šao sam u paru koje svaka ti čas je, onda sreo sam ga 2 dana potem. Rekao je, šta si napravio, pa bio sam osmijeh do ovamo. Jer si vidio, tamo stavio ovaj droper na biciklu, pa napravio jedan spust, crazy. Ja mislim, dosegao nek cilj komu stvarno bio je Cel vrlo život. drag i zato je se uvijek push onda na treningu i svuda i stvarno vidio sam gdje je nešto zaigrao neka vatra u srcu, znaš, to ti je emocija, začutiš energiju. Nije on tak, sad sam pobjedio, sad sam najjači na svijetu, ali to bio za njega neka, ok, to je to, na pravom putu sam, pa je to to. Da. Ja. Океј, и ти видиш да тој лайфстайл не е за тебе, Ja. ама зошто Skyrunning? Како дозна за тоа? Ja, onda sam završio sa biciklizmom i ipak meni je sport kao, ja volim trenirati. Išao Si sam kao vani, now what? ja, stao sam patike i trčao i volio sam planine od uvijek Aha. i sam onda trčao u planine. Па добро, Словенија. Ja, Slovenija, to ti je klasika И да kombinacija. сакаш тоа е. Ja. Нема. To ti je klasika, to znači svaki Slovenac ide uzbrdo. Pa onda sam skombinirao, meni se stvarno sviđalo da sam trenirao uzbrdo, bio sam u prirodi i onda, takad nije bilo tih društvenih mrež, srećao sam drugara, ja treniram to, ok, sam rekao ja idem s tobom, počeo sam sa treningom, on je bilo stvarno dobar u svjetskom merilu, vertikal kilometar, malo penjanju, pa... Значи од старт имаш некој пример. Tako je, ja, bio sam i on je stvarno jedan izmed mojih najboljih drugara još, Nec Kuhar. Uvijek smo trenirali zajedno, još treniramo, on je sad malo stariji, ali idemo u planine i on, vidio sam, to možeš u tom i napraviti utakmice. I onda sam upadao prvo vertikal kilometar. Ima kompetitiv, to je to. Ja, imat kompetitiv, to ti je fun, aj probajmo. I onda sve Gde je krenulo. prva trka? Ok, to u Sloveniji smo imali neko stvarno veliko slovensku utrku na vrh Grintavca, to je jedna velika planina koju vidiš iz Ljubljane, to znači to je, ne znam, ja mislim da je visina 2200 metara, 2400 metara i tamo je utrka, to znači 1800 metara, samo uzbrdo. Ja sam rekao, to je meni, to je za mene, to gore, trčiš u planine, to je za mene, to,
I, I onda sam se prijavio, to je bila moja prva utrka, nisam ni znao. Како е било? Kako prošlo? Pa to je bilo takrat, to znači to je bio u tom godinu bilo je svetski kup u mountain runningu. Dobro. Баш на таа трка. Ja, platila sam gore za svetski kup i ja mislim da sam završio na 9. mjestu, tako do top, ja. Niko To me je nije mnogo znao. dobro. Ja, To je to bilo, nevjerovatno, be. to bilo je top, ja. A meni se je samo, wow, super, ja sam išao full gas, meni bilo je to... Nikakvi specifični priprema. Ja sam samo utrčio Cepaš sam. svaki da uzbrdo, znao sam kako izgleda trening, imao sam znanje od prije, sa biciklizma, tamo sam se naučio stvarno veliko stvari, tako da nije bilo kao neko koji je malo šeta po planinama sad pa tako. A je bilo drugi Да, sport. се разбираш у периодизација, волумен, интенсити, рекавери. Tako je, da Jasno. znaš kako ide to, da Da, nisi da. ruki u sportu, a bio je drugačiji sport, tako da bilo mi... I 9. Ja mislim da, ne znam, bio sam 8. 9. tamo negdje na to. Ja. Impresivno. Ja, bilo je top, Isusa koji je to, znaš, ampak, meni bilo je top, to mi je bio, stvarno, znaš, kao mlad, to ti je, i onda je samo krenulo još Naravno. I onda gdje je sljedeće? Tamo, išao sam s Nejcom na jedno World Seriesovom vertikalu, pa sve, išao sam dobro, tako da onda sam upao u sport. I onda kad si uđeš u trening, trening program. Tako je, i onda se samo vrtilo i sad sam ovdje poslije 11 godina još sa nasmijehom, pa tako meni stvarno top. Ovo je pre 11 godina. Ja to... 10, nisam siguran, 10 od 11. Постојат во Skyrunning 10. клубови, U тимови. Sloveniji ne, za Skyrunning imamo kao nacionalni savez atletski koji ne možem ni kazati da suportira, ali postoji national team u mountain runningu, ali to je to, tamo tako da si uvijek sam sa prijateljima. U Italiji je malo par klubova, na Hrvatski, ja mislim da i kod vas su neke savjezi, ali u Sloveniji ne postoji. Да. У Македонија има и клубови, trail run, skyrunning, Tako да. je. Kod nas nije, samo imamo par klubova, a to su više atletske discipline. А зашто мислиш да нема? Имате многу тркачи или не? Imamo mnogo trkača, ja mislim sad je trail vrlo popularan i u Sloveniji. Imamo i utakmicu UTMB World Series u Sloveniji, tako to je velika Нешто utakmica. околу Триглав? Blizu Triglava, Tak. tamo Kranjsko Gor nije okolo Triglava, nego u ovoj regiji, Јасно. tamo su distance. UTMB World Series organizira i u Sloveniju. Да, брендот UTMB има Брендот, Това е трки. više, защото е ултра тренинг у Мон Блан, tako? Tako, UTMB Да, ама сега možda- UTMB е бренд. To je brand, to je Nije samo ona trka UTMB kultna što je Ne. 185 kg. to ti je kultna utrka, a ta utrka postala je tako velika, taki brand, Da. taki kult da oni napravili su seriju. Znaš, Да. kao ne znam u Ironmanu Ironman Kona, je isto kao така. da bi napravio. Da. Ironman е дисциплината, Така? ама Ironman е станато бренд. Фирма. Фирма Ironman што организира лига на трки на секаде низ светот. UTMB е иста прича. I priča je to da je Ironman kupio UTMB. Tako da je sad Stvarno? vlasnik Ironmana Леле, слушнав je негде, kupio. да. I Da. sad je slično. И затоа направија лига. I sad je to krenulo. Да. Super, bravo. Ja mislim da je Имаше super. и малце критика. Zašto? Па, знаеш, хардкор фанови, UTMB, Koja само vrska, ama sportot UTMB. raste. Pa to je uvijek, znaš, tamo je neka klasična disciplina. Pa nema veze, super, ma tamo Ne, ja stoji još. ljudi su ovako, to je klasična, to mora ostati ovako. I na toj planini sam. Na toj planini nemoj lijevo, nemoj centimetar desno, samo da ostaje ovako. Ama vidi, to sigurno još ima. Ta trka stoji. A ljudi uvijek Forever. nešto, ljudi uvijek su luti na nešto, nervozni. A ja mislim da je to za sport. Да. Ama to je Ама fenomenalno. реално, Ја. природен развој е тоа. Ти почна невозможно логистички да станува на UTMB 30, 40, 50 илјади пријавени. Pa odbivaат ljuge, pa Да, nema како se. бе да го правиме? Не бива да, не може. Kod nas Makedonci se prijavljivali pod reprezentacija Makedonija, kako Da, može, za svi da može zajedno. Да. Zašto UTMB ima fora, hoće sve države sveta.
i ima onda je lakše. kvota, Ja. Primjer, makedonsko zname im falilo i sad ako su svi bili posebno individualni, jednog bi uzeli Makedoniju. Ja. Oni bili kao tim Makedonija i morali sve da ih uzmu. Au. Ама индивидуално и норма мораш. Поени да собереш. A ono, kako se vika, Така. Kamne, to biraš ove kamnove. eta, meta, kako беше tije поените што ги добиваш? За да учествуваш, ти треба да имаш поени Индекс. од други трки, Tako je, така? a od utrka Under UTMB World Series. Да. Tako da oni drže Да, не е ljude. било кое. To nije... Итра, како се вика бе поените? Itra je indeks koji se A, pravi za sve poenite. Плюс utrke. 2, плюс 7, плюс Tako, ова, to. таа трка трейл да е Да. толку. Категориите, Да, I tu biraš ove kao rocks, kamne. И рецимо UTMB захтева 30 итра поени. Da. Može Da. nešto ja tako nek. Лупам, не знам, Ja, као ja, неки ja. пример да. Pa nije tako, nego biraš, nije po itra poeni so da kao rangiraš kvalitet trkača. Тако. A Као da и типи тур што е тенис, ови имају ови. Ja, ATP kao lestica, tako, to tako. ti je itra. A da ti možeš ići na UTMB, Dobro. ne treba ti high itra points, nego ti možeš ići, ne znam, završiti dve utrke u duzini, ne znam, 80 km ispod UTMB World Series А, i to ti daje 2 kamna, to znači two rocks. они имају посебни бодови. Posjesti se, to znaš i zato da možeš ići u ovaj žrep, ovaj loterio, Да? trebaju ti, ne znam, 2, 4, zavisi od duzine koliko ovih pointa. Samo za to da ljudi ostane u seriji. А, па тоа е супер. To je super, a na kraju su još jednu stvar zabrinili, stvarno su dobri, ako pitaš me business wise. Тако. Meni je stvarno zanimljiva ekonomija, to mi je i business wise. Najbolji utrkići, ne možeš ti na UTMB nazvat, ne znam, Kilian Jornet, znaš da je Kilian Jornet, to ti je Гол. alfa i omega. Два Погачар. метражар? Не, Или неки друг. To ti je pogačar trener. Погачар у трейл. Добро. A Го имаме зборено од една година мајка му што го влечела Готово, по планини. јасно знам кој е. Тако, to тако. ti je, i on ne može nazvat organizatora UTMB, ja hoćem... Јас сам најбољи звезда, Ne može. appearance fee. Ne može. On mora da napravi prvo Da. utakmicu ispod UTMB World Series, Bravo, završi sve. tu top 3 i onda ima šansu da se prijaviš. Tako da sad i ja išao sam prošlu godinu na Korziku, u Francusko. Išao sam jednu utakmicu koja ima distance, ta skor za da se možem prijaviti na CCC. Aha. Ovu godinu to znači na 100 km. Tamo bio sam drugi. I sad ovu godinu imam šansu da idem na 100 km oko UTMB. Ама ти се пријавуваш во елит категорија. Tako je, ja. Да. Ja. За тоа мора си топ 3, топ 5. Ne, to može biti top 3, Top da imaš 3. direktno opciju da se prijaviš Da. bez žreba. Ама во елит. Аха. Ne, Нема open елит, je. не е елит вајда таму? Аха. Tamo je Како samo пријавено, брат? prijavu. Тоа е многу јако. Ама тоа е фер, тако и у кросфиту. Ja, to je fair. Ja Samo mislim po da je to zasluga. sistem. Ja. Има Open, Има резултат. има quarter final, semifinal, Ja. ако иде и уđеш. Ove godine ima šansu da napraviš ovo kvalifikacijsku kvotu, da onda od 2027. možeš utakmivati na UTMB. Да заслужиш место сваќа Tako je. година. Tako je. Ама Skyrunning е една организација. UTMB е друга организација. друга организација. И има ли правила да ти кажат ако си у Skyrunning не може UTMB? Ne, to ne. To sta dve Значи kao ти можеш private, и таму ja. и таму. Vlasnik UTMB je jedan čovjek, vlasnik Различни entities. različni i znači ovako, to znači UTMB World Series lepše staze, bolj nego safe, lakše, tehničko gledano lakše staze, različne duzine, a Skyrunning World Series tipično je da su tehničke staze, strma, uzbrdo, tako da je drugačije, da je to stvarno u neke divljim planinama. To ti je razlika između serije UTMB World Series i Skyrunning World Series. И ти како елит Ja? во Skyrunning, пример сега, Ja, немаш никакви загарантирани, например, to imam. U Skyrunningu je drugačije. Tamo je како е pool, тамо? tamo je pool, kad uđeš negdje, kad imaš par dobrih rezultata, oni te stavljaju kao na elite listo Така, i onda na početku sezone možeš kazati, ok, moj cilj je, ja hoćem praviti ovih 5 utrka, така, i onda kad imaju listu svih atleta, on izbere, ok, na ovim utrkama možemo ti dati, ne znam,
startninu, to možeš startni broj, Registracija. registraciju, startni broj, možeš na nekih utrkama dobiti akomodaciju, ne znam, za 2 noćitve Jasno. i na nekih dobiš neke i povratak nekih troškova za putovanje. Ама тоа не е appearance fee, Ne, to. И то не важи за никој, така? Ne, za nikom. Ни најбољи? Не. А мислиш да е добар пример ако има такво? Знаеш То зашто? било би Знаеш супер, зашто? ја. Некад, Ja, za mene bilo bi super. знаеш зашто? Некад е добро за спорт да звезди го носат. И сега може да има 1, 2, 3 стварно звезди спортот и секој организатор му одговара да дојде Лука кај нас, оти заради тебе ќе дојдат уште 200 луѓе. Ja, ovako je, moramo biti realni da različiti sportovi su različno vredni, value. Мгм. Tako da i trail running i to sponzorski fee su za neke atlete iz nekih trgova, ne znam, ako si u Severnoj Ameriki, ako tam što je big market, bih radio, imaš dobre kontrakte sa sponzori. I ti živiš od tega i od nagrada koje dobijaš na utakmicama. А тука не е така? Европа? U Europi zavisi od marketa. Ako si iz Njemačke, Italija, Švica, tamo je ok, a druge moraš dati više inputa. A nigdje niko nije milionar od ovog trail runninga. To ti je ok, imaš za život, je dobro sve, ali nije to da bi se sa sportom bavio zbog novca. To nije matematika. Значи не си оној класични про. Ne, ja mislim možeš biti pro, ali ni to ista liga kao biciklizam. Znaš, to Jasno, nije... jasno. Dobro sad. Не, Ja. окей, нормално. Ja sam Logično. 80% pro, ali to ne znači da si onda kao Jasno, jasno. A da, sad jasno, može jasno. da savršim sa športom i za život. Окей, да. Разбирливо, нови спорт. Ja. Pa nije tako Ама novo, сайклинг е ali 120 години. to znači Novo popularni. novo popularni, znači iza cyclinga je televizija i sve. A u cyclingu, ja mislim, svi ljudi misle da su svi sve naplate kao Pogačar. А не. Ali Ne. minimum naplate u World Touru je 60.000 eura. Да, и тоа е ново. Ja, Što minimum naplata? 60.000 6000 евра годишно. A onda odbi taks, Крос. Kroz cijelu Бруто godinu. плата. bruto, Koji da se takmiči? Тоа е минималец за World Tour. u Od koji biciklizmu. deli tim da si? Ja, u 6000 евра biciklizmu. минималец. I to na kraju nije puno. Pa nije, zašto? Ko zna Kad- pa Тоа daš е бруто. To je bruto, To je kao bruto. to kažeš. A bruto? Тоа е бруто и тоа е ново. Ja. Порано не беше така. Ja. Порано имаше 20-30 илјади. И ама имаше као не штрајк, ама Ja. имало е као дискусија Ja, kako to... и однедавно се то Ja, као ja. Tako da i biciklizam razlike su stvarno velike. I да. onda kad И napraviš... 90% се така. Ja. Pa 90% dobro, ama znači. ovi glavni što Ne, su to- Vingegaard, aj, To pusti. pa Ne, dobro, ne. onaj pobednik. je- Roglič. Ja, i Roglič je... Ма И он е... Да, ти се Роналдо. Ja. Ne, Roglič je Luka Modrić, ajde. Pogačar je Ronaldo. Ronaldo, ja, tako je. Pa dobro, ajde neko drug Ja. tim da reče, Pa, nekoj broj nije jedan. bitno Секој тим си има, ама не се многу. 5, 6, 10 толку се. Ваут, Вандерпул. Pa nije bitno na kraju novci koliko ima, šta hoćem reći, da nije to da ne pravi sportaši Pa normalno sporta da ne. zbog par, što ljudi puno vremena misle da Sportaš, to... to je otišao po pare, nije bio uspešan sportaš. Tako je, ja. To ti je bitno, to ti je na kraju što ćem reći, da to nije... Tako je, ja. Ti ako ti je sport bitan, ti onda treniraš Ja, i kad ja. ima i kad nema, a kad dođe samo Tako bonus. je, ja. Minimum moraš imati za život, da možeš živjeti, da imaš neki Da minimalan je nešto stan, udovoljeno. da ti je udovoljeno i to je to. ti posle trenira do sutra. Tako, ja. Може малку потехнички за тренажен процес. Ja? Бициклизам, сайклинг е едно. Ja. Трейл ранинг друго. Кажи ни волумен, интенсити, како планираш сезона, периодизација, ама баш она технички. Ja, to na kraju, sad kad pogledaš sve endurance sportove, vrlo su slični. Samo jedna razlika je, to znači tu kad se baviš sa trčanjem, razlika je u ovom impact loadu.
Da. To znači kad ideš na biciklu, ti, ne znam, guraš biciklu 5 sati i to je uvijek ista koncentrična kontrakcija mišića, nije nekih impekta na body kao udarca, nekih i nije impakta. Ako ideš na trčanje, za 5 sati mrtav si. Da. Tako Realno da tu ti je razlika da, ne znam, ako ideš na trčanje, ja mislim da ako ideš uzbrdo, nizbrdo, to ti je negdje 100-120 km po sedmici maksimum. Tvoja programa taka izgleda? Ja idem do 100, možda koju sedmicu više i onda zbog toga ja idem i na biciklu. Meni je stvarno bitno da napravim kombinaciju. Da napravim kombinaciju. Opa, to je pametno. I da možda napravim 70 km sa trčanjem i onda i biciklo. Zbog toga da možem dižet volum. To znači ako ja hoćem, ne znam, teoretički, ako ja hoćem napraviti 18 ili 16 sati, nije bitno, ali ti hoćeš napraviti 16 sati treninga. Nedelno. Nedeljno, to znači u 7 dana. Da. To znači, ok, i ako ti ideš trčat, i da imaš to ne možeš napraviti 150 km, zbog toga ti tijelo nije, ok, su neke izjeme koje može, ali generalno ne. Za 80% sportaša, ja mislim da to nije ok iz sedmice u sedmicu zaporedno. Neodržljivo. Ja, tako da ako hoćeš volum, ja mislim da je što ja radim, nije to za sve, ali to je moj sistem da napravim ti 70 km gore dole trčaš. Ja, i onda dodam biciklo da imam sve zajedno. A trčaš isključivo planine? Ili? Da, ima li nešto praktično? Ja bih htio samo planine, ali svake toliko moraš ići na flat, na ravnino, da dobiš i neku brzinu. Da. Zbog toga što moraš nešto... Trčiš intervale neke 400-800? Ne, zbog toga na kraju nije bitno, ti moraš vidjeti što ti treba u utrki. To znači, pogledaš utrko ili utrka koja dolazi, ne znam, ok, kažemo sad je 5 mjesec, za 1 mjesec imam ovako utrko. I na ovoj utrki, ne znam, ima gore dole, neka flat part, ali ne znam, nigdje tebi ne treba brzina 3.0 per kilometar. Ne. Ja, i zašto onda... Da se mučiš s Ja, pa ne da se mučiš. I šta bi napravio? Znaš, ti nimaš puno vremena u 7 dana. Moraš napraviti, to znači što ti je treba. Maksimum što možeš napraviti ovih 7 dana. I ako ti ne treba ovo, trebaju ti druge stvari. Ja, zato trošiti vremena, energiju, impact load, tvega ti poškodbo, ako ti to ne treba, da te je bolje da razmišljaš, ok, tamo je toliko endurance, toliko uspona, ne treba endurance, to znači puno, ne znam, zone 2 i onda polarizarno zone 4, da, i onda napraviš neku kombinaciju. Na planina trening je mnogo po-teško da držiš ista zona, zato što je variabilno mnogo. I, na primjer, gradiš baza, zimski period gradiš nekoja baza i treba ti fokusirano volumen u zone 2. Tako je, Ne može to na planina? Pa ili možeš? Kako go praviš? Ja mislim, jedna stvar je kako ti držiš ovo intenzitet, ok, puls, to znači heart rate i osjećaj. To su dvije stvari koje su vrlo bitne. Ja mislim da ljudi uvijek gledaju samo sat, ok, sat je 140 puls, sat 30, kako se ti osjećaš? Da li ti je teško, da ti je lagano. To je stvarno bitno da ideš, da ti tijelo da feedback. Ja na zimu, kao sam rekao, ja napravim puno ovog ski alpinizma, to pa na skijama. Sad to je u Sloveniji moguće, zbog toga imamo snijeg. Ako ideš na trčanje i kad ideš dole, onda je puno loada, tako da je ekscentrika. I na zimu možeš ići na cross country skiing, to znači na... A to je ne toliko impact. To nije toliko impact, za zone 2 je idealno da za cijelo tijelo uključiš gornje delo ruke, leđa. Ne mi tekne na to, to je dobro. Dobro, veneta na Slovenija. To je dobro. Zbog toga stvarno je bitno da zamisliš, imaš cijelo telo, pomno je kičma, core trening i sve. I niko neće se utegje nešto. Sa tegove. Teretane. Ne, to se mi stvarno, to meni osobno, ja sam pokušao, sam jednu godinu sam rekao... Zbog kičme, išao sam jednu godinu
ciljeno, ok, zadnja loža, kor, kičma. To. Kako je Ali bila i onda kombinacija? sam na kraju, trošio sam stvarno puno vremena. Da ti nešto Sekate napraviš u teretani, to nije dovoljno jedan put na 7 dana da ideš A pa ne, malo. ne, 3 do 4. Ma od kada je vreme to, brat? I onda, Dobro, ja da se prašam. ne, ništa, to je stvarno pitanje na mjestu. Ja mislim, ako imaš neke probleme, ako nimaš jake zadnje lože, ako imaš probleme sa kičmom, A, da. onda bitno je, ideš u teretan, središ ove probleme, da si redi za na ljeto. Tako. Ja se bavim sa skelpinizmom, sa cross country, tako da uključujem cijelo tijelo puno vremena. To je mi penjanje, to znaju u džimu, to prosto penjanje, znaš, plezanje, to, znaš što je? Rock climbing? Rock climbing, ja. A i to praviš? Ja, to meni je to. Meni su planine sad, to mi je ozbiljno. To, Pa znači ti si super sa Pa ti snaga. muku nemaš onda, dobro. Ti imaš i Rock climbing, kor i da. ovo. ja, to zato je mi tako bitno da idem Tako, u teretano. I zavisi onda, ok, kad si kao profesionalni sportaš, je velika razlika ako nisi profesionalni sportaš. Ako imaš 9 to 5 job, Normalno. onda i na zimu kad je tamo u 5, onda je vrlo pametno. Ideš u teretano, ideš u neki trening, napraviš kombinacija. Sigurno bit će dobro. Tako da je tu ti je razlika kao kako se stoji tvoj trening. Mene su teretana problem je satite. Ti u endurance treba da imaš 18 sata nedeljno. Da. 3 pati u teretana, 2 sata sata. odat ko ništa. Od kada ušte 6 sata da najdem? Ne, To je problem. Pa u teretani nije ni point. Dakle, više to je dokazano da ako ideš kao endurance atlet u teretanu, Ne pomaže toliko. 1 sat maksimum. Zbog toga 3 vaje, 3 te zadate, znači 3 exercises. Da. Je to. To znači za leđa 3 exercises. Maksimum. Tako. Ne 6 pa da tamo trošiš vreme. Pa da postaneš builder poslije. Ja, to. Pogačar pročita za ova sezona. Pogačar ova zima Ja. odel u teretana namerno za da staje 2-3 kila i ova godina je по-голем od lani Dobro. zato što mu se i сега je pojak. I to ti je funkcionalni trening, znaš što smo pričali prije. Da, Ti si da. staviš zadatke, ok, ovu godinu, ne znam, idem na ovo takmičenje. Ne znam, bilo šta. Ok, kažemo da idem 10 km, ja hoćem da napravim 100 brže, 100 moguće. Da. Onda se ja fokusam, ok, treba mi brzina, treba mi endurance za pola sata, 35 minuta, zavisi od tvojeg zadatka. I onda, isto tvojeg zadatka, i onda si kažeš, ok, u 7 dana imam toliko vremena za trening i da mi to ne upliva na life, znaš, da se ti spoči, da uvijek kreneš na trening sa energijom. Ne da se ti poruši onda ideš na posao ovako, nisi ok. Stiđeš kući kod familije, nisi ok. Zdroben. Tako da ja mislim da je stvarno bitno da Balans. upravo pitaš koliko vremena na 7 dana ja imam da možem da treniram. Da. I onda na podlike tega ćeš, ok, imam, ne znam, 12 sati. Ok, imam 12 sati, 10 metar. I onda šta je moj zadatak? I onda napraviš kakva je struktura treninga. Treniraš svaki dan? Ne odmaraš, kako ti je to? Ja jedan dan po sedmici imam free. Skroz free. Možda možem ideti rock climbing ili nešto što je izven endurance. Ja bavim se i paragliding. Idem nešto tako, nešto da je, znaš da je izven te kadine. Ideal Red Bull dat. Da. Meni je samo da se nešto događa u planinama, meni je to sen, znaš što ti je. Kako ti izgledaše trkačka sezona? Evo, primjer, zadnja sezona. Ok, ja. I kako je planiraš? Na početok na godina Ja. kažeš, ok, sakam 10, sakam 5. I kako ti izgleda, zemi primjer, zadnja sezona, trkački. Kalendar. Ja imam malo Racing drugačiji, kalendar, sad razumijem, ali ja imam na zimu se bavim i sa skelpinizmom, to znači Tako, to da... ama i trke? I utrke. Dobro. Tako da napravim par utrka i na zimu, tako da sam uvijek negdje u pogonu, da je uvijek neka forma da ostaje. I onda počnem, i onda kad je četvrtem, petem mjesecu počnem sa puno više
raninga, trčanja i onda krenem u 5. mjesecu, znači sa utrkama i onda kroz cijelu sezonu ja ih ne napravim nikad više nego 10 mi je maksimum. Те значи отприлика па не. 10 А nema. кога завршува сезона? A završujem ja u sredini 10. mjeseca. Оу, значи две Новембар. трки месечно? Pa je jedna, dvije, zavisi, to je sve ukupno sa nekim lokalnim utrkama i samo, Tako, a tako. velike utrke možda možem kazati 4-5 da su mi kao big goals, znaš, da se pripremim ja sa glavom da možem biti tamo sa glavom 100%. А спремаш ли фитнес да пикираш? Meni je, Една, ja, две, фитнес пик. meni je to malo, ne znam zašto, teško. Ja sam, uvijek si tamo. I na kraju kad si, to zavisi par procenta između kao Da. forme i top pick. Meni je to u glavi mi je stvarno bitno da sam ready. To znači u tom mjesecu, u tom vikendu imam to utrko i onda napravim neke intervale, neko strukturirano do tamo, ali ja se odlučim da takad je to i sa glavom i sa mindsetom sam tamo. Ja, tako da nimam nešto, kao bi rekao, pik uz tamo da su različni treningi. Ja puno radim na feedbacku kao moje tijelo, ja imam i dijete i posao, tako da zavisi sve. Ne možem napraviti neki plan pa da se ga držim, znaš, kao ovako. Možem uvijek da reguliram, ali ja znam А da... работиш со коуч или сам? Radio sam puno vremena sa coachom, a sad nekako sam sastavim treninge i ako mi treba nazovem ga pa se malo pogovorimo. Ali... Ko možda te kouča u trail? Да. Primjer, kakve tehnike dobiješ od coach ili program striktno? Ja, najbitnije je Ona to da znaš... periodizacija, kilometri, Ja mislim da je stvarno bitno je da si iskren sa coachom, da nađeš nekog coacha koju mu stvarno zaupaš i da imaš nek odnos, da se čuješ, da se po telefonu, da se vidiš uživo i onda da ti kaže sad malo više, sad malo manje, ej, odmaraj, ništa nije narobe, sad Samo ispusti je ovaj to? trening. On nešto ti napravi tehnički? trening, on ti napravi, ok, intervale, bla, 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 ali stvarno je bitno koliko trenira, koliko pušat. Nije, zbog toga u ovoj godini staviš u ChatGPT, napraviš. Добра, Ne, a to je razlika, to znači, to zna svaki. To znači staviš u ChatGPT koliko treninga, ali što je problem ChatGPT-a je to da nima on mozga. И On ima emocija. iskustvo. не те познава. Ja, i emocija. I zato je stvarno bitno da imaš nekoga koga zoveš i kad se oglasiš, on zna. Bilo je dobro. On odmah zna. Осети, одма Да nije осети, bilo да. Nije On- šta se dogodilo, znaš. I tu Da. ti je razlika sa coachom i bez coacha. Zbog toga tehnički trening, to imaš programa knjigo, sa internet možda skineš, Tamo- ne mora ni chat GPT da. ja, to nije baš rocket science, Da. šta trenirati, ali koliko, kada, kako se osjećaš, kakav ti je feedback, kdaj si nervozan, kad nisi, to ti ChatGPT ne može. Ne može. I Ja nisi mislim- iskren. da. Ја мислам, ти си атлета, коуч ти помага за да те смири. To, Ти си премотивиран. To, pull uvijek. back. Да нема коуч, ти Ja. би овертренинг нон-стоп. Uvijek. Тако. Ja. To je sigurno. За I тебе to, е коуч да те смири, Ja, да ja. не е овертренинг. Ja. А има атлети на кои треба коуч да ги мало Ja, плюс push. мотивација, Ja. плюс и Ja. обично екстремно талентирани. Ne. Им треба повеќе, Ja, друже, остај ти талент, треба тренинг, да бе, 5 сата, 6 сата. A ja mislim da je više, ja poznam više ljudi koji treniraju previše, Da. da su previše nervozni. Да. И тоа е поопасно. Ja, i to je više opasno nego premalo treninga. Premnogo, to je Da, više. premalo, niko nije se povredio od premalo Ja. treninga. Да. Ne, to je stvarno. Under training, nema Ja, povreda od under to training. nije. But И over то, training, ама звучи парадоксално. ja, Дека коуч е повеќе потребен на некој што е премотивиран. Од иначе Го разбирам ќе у максимално. овертренинг ќе живее нон-стоп. ja. Ти си таков. Pa ja Да sam- немаш коуч, ти овертренинг нон-стоп. Ja, meni se sviđa, ja možem biti vani, samo da sam vani, samo da nešto radim, ej, Luka. Sad, ovo za 7 dana ti je utakmica. Smiri, molim te, smiri 5 dana. Pa onda idi za 40 dana pa radi što hoćeš, samo sad se fokusiraj, smiri se, pa onda imaš free time. Da se Од која позадина ти е коуч? Он е био тркач
Ili? Pa on se bavi sa fiziologijom, bavio se je malo sa sportom, ali nikad nije profesionalista, ali sviđa se mu pa malo scientist, tako da, pa puno coachova bili su sportaši, ali nikad, neki su bili, neki ne, ali ja mislim da to nije bitno, on mora biti dobar mozak, mora biti ok i onda je, Da razume psihologiju, to je stvarno bitno, trening metodologiju. to, ja mislim da je to najbitnije na kraju, Pa da. ja. Кога ти почна соработката со Red Bull? Šta? Кад? A kad? Saradnja s Red Bullom Ja, kad je to počelo je, ja mislim da je za 6. godina. Šesta. Ja, 6. ja. И како, зашто, pa- како е био први контакт? Pa to bilo je na Red Bull 400 u planici, ne znam, ja sam utrkao, pravio Ти sam си utrke. тамо многу, да. Ja, to. Ај објасни мало, Red Bull 400, ja, тоа е to. многу уникатен евент. To ti je skijska konica. Skijska konici. Ja, i onda Dobro. samo, uvijek je 400 metara. Tako. I uvijek je cilj na vrhu skijske konice. Да. I onda znate, skijske konice su različne visine. Dobro. I to znači u planici, to u Sloveniji je ta velika, gdje je rekord 250 metara. Aha. To znači da počne da krenuje utakmica dole gdje se počne brdo. Ali na manšima... trevата. Na trevata. Jasno, jasno. Da. Ja, ali Vidio sam na manima se počne ovdje na fletu. Tako. Tako da uvijek, За да увек 400. da je uvijek 400 metara, ja. A meni se to još uvijek sviđa, svaku godinu idem koju utakmicu, to mi je stvarno I za passion. koliko vreme si završio? Ja, Planica je malo ispod 5 minuta, a Innsbruck je 3 minute, tako da zavisi od visinske razlike koje Čekaj se ja napraviš. verglam. Ти треба референс. Да. Ти треба референс. Много. Иди нарамно за 1 минута. Ти не можеш. И 400 ретко метри? кој може. Сигурно. Сак, Сигурно не можам. сигурно не. И ретко кој за една нарамно 400. Јас. Ja. 3 на вака. Тоа е необјасниво јако е тоа. Ja, ne. Ja, Значи има Red Bull 400 ивенти и ти идеш на тие, tako je, ja. победиш, Тако друго, е, ја. трето Tako je. и то си радио редовно. I redovno je onda su I Red Bull, i ostale utakmice i na neke točke stigli su, Luka, da li hoćeš nešto saradno, da li možem ipak. Da. Ja, i onda te šalio na testiranje i onda bilo je prošlo malo manje nego 2 godine prije su rekli, ok Luka, mi smo za. Tako da, Беше у Атлет Перформанс Центар. ja živio sam tam 2 Леле, puta. кажи таму како. Ај објасни. Ja, to, Какви su bili tvoji rezultati? ja, Znamo od Luka Đukić. To Sada je vidimo vrlo interesantno, tamo ti pravi sve teste, to znači laktatni test, VO2 test, ne znam, mentalni test, pa to imaš 4 dana sve, 4 dana. 4 dana testiranja. Дали си откри нешто што те изненади? Pa meni je bilo interesantno zbog toga, ako ideš na normalno testiranje, te stave uvijek tvoje rezultate med normalne ljude. Kako kazati, Prosek od vrhunski si. uvijek si iznad. Топ Prosječnog naroda. 0,1%. Da. Top par posto. A tamo te mere sa svetskim. Ne, tamo te mere sa Roglič. Ja, znači. Lele, tamo te stvarno. ja, i je stvarno interesantno. Лука tamo. Брукао. Ja, Tamo te mere sa 0,0001%. I to je, i tamo, ovaj feedback tebi treba da napreduješ, znaš. Meni je bilo stvarno interesantno, znam, ja se samo sjećam, to je bilo par godina nazad. Luka bio, Đukić bio je, ja mislim da 2 godine nazad Da. ili godinu, a ja sam bio 5 ili 6, pa doesn't matter. Ali sjećam se samo da tamo kad sam trčao ravno, bili su moji rezultati tamo average, znaš, za brzina, za tu. Ti se kaže, ok, možeš da trči tamo stari, malo podebaj ovu pletlet. A tamo uzbrdo, tamo bio sam dobar, tako to se sjećam, to bila bi je taka razlika. Ja sam kazao, ja znam da sam, ali šta ćem napraviti? Što kaže, aj malo. Pa kažem se, ako hoćeš biti bolji, napravi nešto u to smjera, znaš. Evo, ja tako da. А идеш редовно, еднаш годишно? Ne, idem bio na si koje jednom testiranje u Sloveniji, pa tamo zbog toga te testi su slični, napravim različne testove, ali na kraju kad jedan put napraviš par ovih velikih testova, onda imaju testovi koji možeš napraviti lokalno, na nekom lokalnom brdu,
to samo kao FTP test, to znači kojeg ti je ta threshold. Da. To je vrlo jednostavno. Da. Ideš prvo 5 minuta full gas, onda imaš 15 minuta pauze, još 20 minuta, onda vidiš prosjek. To ne treba ti rocket science. Ne treba ti laborator. Ja, to za jedan svake toliko je smisleno da ideš. Ovo trkački protokol. Ja, to ti Trčanje. je, to ti je trkački Ама i slično je mnogo и за бициклизам. isto. Na Da. kraju je isto. 5, pa pauza, pa 20. Na kraju je, Ima možeš i staviti 1-2 minuti, 5 Da, i 20 da. i onda drop. Power profile Ja, cijel. ja. I na kraju je isto, to su endurance sportovi. To Da. ideš uzbrdo da trčiš 20 minuta. Stvarno isto. Ja, ili možeš napraviti ovako, imaš neko, ja ne znam, vertikal kilometar, imam ja utakmica. Aha. To znači to je 30, između 32 do 38 minuta 10 metara, ali to ti je threshold. I stvarno jednostavno je. Ideš na utrko, full gas, pogledaš kakav je bio heart rate. Koji je pace na taj Ja. heart rate? To imaš, to je to. imaš FTP. Nije ti potrebno rocket science. Da. Na kraju, za neke stvari ja, ali za neke stvari Da. ne treba ti svaki mjesec neki dragi testovi. Skupi da znaš. A šta si vamo doznao, naprimjer, što ti iznenadilo ono nešto? Pičku mačinu. I pozitivno i negativno. Ja, ne, Pa je дека Ne. je average. pa meni je bilo zanimljivo, zbog toga me sve zanima kako tijelo deluje, pa to mi je stvarno zanimljivo sve, ali da bi kazao da je nešto kao jako posebno. Čuo, nisam. Mind blown? Ne. Ja, pa nema, meni je stvarno zanimljivo, uvijek sam to mislio i sad se je dokazalo da nije bitno koliko je, na primjer, tvoj maksimalan VO2. Da. Da. To nije bitno, zbog toga bitno je koliko ti je tvoj VO2 na thresholdu, kako si ekonomičan. Ti možeš da uzmeš, ne znam, to je kao auto. Da. Ti možeš da uzmeš da proizvodiš, ne znam, 10 litara kisika. Ako ga trošiš 10 litara, onda ne možeš ići dugo. Da. Najbolje je da ga ti uzmeš, ne znam, 4 litara i radiš na 2, onda si pobjednik. Zbog toga ja znam, Što praviš sa toj... ja ti možem kazati da, pa neću tačno u ciframa, ali ne znam, Roglič i Pogačar, njun VO2 je malo iznad 80. To je visoko, ali to nije najviše na svijetu. Ne najviše, da. Zna, ali njihov threshold je probably na 78. Znaš šta mislim? To ti je uvijek... 90 je max, Ja. ама sustainable Ja, 80 i to Ja. je... to ti je ta razlika koja se pravi u sportu. Svakaš, to je... Ja. Mnogo, be. Ja. To ti je bitno u sportu na kraju, tvoja Da. ekonomičnost i to se je sad stvarno pokazalo kako ti sa što manje energije možeš ići što brže. Na kraju nije bitno, zbog toga sam prije kazao šta su tvoje zadatke, s kojim utakmicama se daješ, onda koji brojevi su stvarno bitni. Ako ti ideš na ultramaraton, ti možeš imaš VO2 200 Koliko hoće, ako ml. imaš glavu. Tebi ne treba zbog toga, ti si uvijek na 150 pulza, ne znam, i tebi treba ekonomija, fat burning, ne A znam šta. bio si na ultramaratonu nekad, Ne. koji ti je kilometra najviše što si? Do sad ja mislim Na da je malo ispod 70. 60. Ispod 70. Malo 68, a ovo godinu plan je 100 km oko Mont Blanca. Prvi put. Prvi put je. A, u TMB, ама TCC, кратката. ja. Да, да, да. Kratkata. Ja. Kratka je od 100. Ja. Они така ја ми кажат. I koje je bilo vreme? Ono, Bilo ispod je 70. 6 sati i po. Ja, to je bilo nekorično. Čekaj, 6,5 sati Ja. na ona ispod 70. Ja. A koja je elevacija bila? Tamo je bio je tak glup teren, tehnički, ali bio ja mislim da malo ispod 2400-2500, tamo negde. Тоа е SAP 3 маратон 2,5 пати. Ba, to je mnogo, bre. Pa, ja ne znam, pa znati moraš da je rekord CCC, to znači 100 km utrke, oko, ja mislim da je tamo 6000 uspona ili 5000, da ne napravim greške, nemojte me držati za reč, ali ja mislim da je tam maraton okolo 10 sati, tako da to je brzina. I pamti da je rekord UTMB-a, to znači 169 km, je sad 19 sati i nešto. Sa Da, 10.000 je uspona. Sa 10. Ja. A ovo je 2. Прејако. To je drugi Jako. svijet, to je jako Nema vezi, agresivno. ovo je prebrzo, bre, čovječ.
A imaš neki planovi Bro. da ideš i na duže Ultra. Jel te vuče to? Najviše me sad vuče zbog toga u 9. mjesecu sad idem u Himalaju, u Nepal, da skijamo kao prvi Slovenci tako brzo gore dole na Manaslu na 8000, tako da to mi je, Kako je to ispalo? Red Bull. Da, ovdje nije Red Bull, to Ne? imamo, ne smo ekspedicija i sami Slovenci, zbog toga imamo nekog drugog sponzora, Wow. napraćemo i film i tako, ali to mi je sad ovako, to mi je big goal. Aj objasni to malo. Ja, to, Skijete na 8 da to znači ideš peški gore, onda staviš skije na tebe. na Ideš backpack, peški. ideš peški gore i onda na vrhu staviš skije na noge, pa ideš u gore. Ама нели некој од Полска сега го Ja, iz помина? Loce, ja. To znači na Ама cijelom он svijetu. скрос одгоре? Ja, to. Од Монтеверест? Mount Everest je bio Barigel, on je prvi, И до Base Camp. bez kisika, ali prvi čovjek koji je skijao s Mount Everesta bio je Slovenac. Dao Аха. Krličar, 2000 godine, ja, sad je. Значи ова е нешто постаро. Zeznuto me. Ovi Poljak, on je skijao prvi čovjek bez dodatnog kisika. Јасно. A vi? Ja, bez dodatnog kisika. Bez? Ali ne na Everest, mi idemo Manaslu. Dobro, dobro. Ja, ali ja, bez Ама ви kisika. слично, не 8800, Не, 800 800, ja 8200. до Ja, до доле до 5000 tamo je base camp. Ja. Uvijek je od gore do tamo Jasno, gdje je kraj jasno. snijega. Biće isti proces adaptacija Ja, dolje, ja. dok ne dođete. Ja. Expedition Ne, Star. ne, to napraviš ovu adaptaciju na visinu i onda ideja je da Ono probamo klasično se penjete, gore dole, a na kraju kad mi hoćemo ste da više summit na osam? push, ne, Aha, to, summit push, onda smo dobro. bez campu, onda mi hoćemo sa maksimalno jednom taborom između napraviti. To znači Dobro. samo da je brzo, da nije to Од klasička 5 на ekspedicija 7, 7, 8 и i доле. dole. I možda ako bude moguće u jednom ne znam, zbog toga niko ne zna što se napravi sa tijelom na 8000. Ти си бил претходно друг пат на таква слично? Na 5100 metara bio, 5100 sam bio И najviše do sada. некакви симптоми? Takad ne, ali to uvijek je drugačije. Pa I kad zato ideš pitam. na 8000 možeš iti još jedan put pa bit će totalno drugačije. Da. Nije Nije nekak uvijek pravila. isto, isto, Nije da. uvijek isto. zeznuto To je bе. zeznuto, tako da to mi je velik drive kako bude to А eksperijenca. намерно го брзате за ако случајно те фаќа altitude sickness, да се вратиш побрзо, така? Kad te jedan put uhvati altitude sickness, onda si ga... Па добро, Ja. ама ако Ja, ne, A bolje jel je da nekad sam si imao ili ne? Ne, do sada nikad. Ali jedna stvar je ako ideš brzo, brže dobiješ višinu, tako da je veći riziko А za добро. višinu, ali sa druge strane manje vremena si na На veliko. толку високо, Tako, да. tako da sta Да. И Други имате страни. скије, ima имате ske. скије за брзо Ja, ударе. to, ali znaš šta je? Ja mislim da je na 8000 3 puta manje kisika nego na moru. I Dobro. skijanje je sport koji je vrlo na kisik i na jakost. Au. To znači da ja mislim da imaš okoli 60% jakosti mišića Da, koje možeš 60% da tamo kapacitet. negdje kapacitet da to znači kad turiš skije si i onda još jedan tako je Nije brže malo nego strah. koga. Pa to je easy, ja mi to ti To je je challenging, to da? ti je challenge, to je ti onaj drive, što da je nešto novo, Da nešto poguraš drugačije. granicu malo, a? Ja, Кога ви е планирано ова? u Kad 9. planirate? mjesecu. 9. mjesecu, ja, u septembru. Tako da to mi je- da se prati. To mi je Big goal. big goal, to mi je, ja ne znam, ja sanjam uvijek, to je, I'm dreaming about it. Kakva je staza nadolje? To nema. Ja, nije, Глечер, глечер. Ona klasika. ja, kao nije baš zeznuta, nije tehnički zahtjevna, ali 8000 je, 8000 metara, to je uvijek, Uvek Iako- zahtevno. iako nije ovako je zahtjevno, znaš. Ti samo da živiš na 8000 je zahtjevno. А оние, како се викаат, кревас? Pa so između, ali to ti je par, to ideš okolo tamo, to ti je alpinizam. Колкава екипа сте? Колку луѓе? 6, И сите ќе скијате? ja, svi. Svi smo sa iskustvom. Site. niko nije- Ja mislim, Malce. u pozitivnu smjeru, ali ja, tako da ja. To. Vi se rodite na skije tamo u Sloveniji.
U planinima, ja, to nam je popularan sport, ja. Тука сме на Fitness Summit. Како ти е до сега у Сайро, како ти е со Red Bull, ова... Да си први пат у Сайро. Прв Ja. пат ти е вака Fitness Summit? Bio sam već na jednom fitness summit kao gost na Fuerteventura na Canary Island, ali to znači u Crnoj Gori sam 3. put, bio sam jedan put tamo na Žabljaku na Durmitoru, jedan put sam bio s familijom godine nazad u Kotorju, ali sad sam ovdje i stvarno mi je Како ти е predivna zemlja. искуство до сега на Ja. Summit? Pa super je, zbog toga što ovdje su ljudi koji su aktivni iz različnih konceva i uvijek mi je interesantno što njih žele naprijed, što je njih motivacija i upoznam nove ljude, što oni rade u životu, kako funkcionira. Uvijek se i ja nešto naučim, za mene je neko novo iskustvo, tako da mi je stvarno drago da upoznam nove ljude kako razmišljaju. I Balkan, Slovenija je ipak part of the Balkan, tako da je neka na kraju isti mentalitet, tako da sam stvarno mi je drago da sam ovdje i ovaj hotel Siro je top za sport. Кој е твој експириенс у хотел? Нама е као dream come Ja. true, Ja, идеално. ja vi, meni je idealno, imaš sve što ti treba. Ja mislim, hospitality u sobama imaš ovaj recovery, imaš bazen, imaš teretanu i za mene najbitnije ispred hotela imaš planinu, tako da na kraju je, meni je Pa to. да, ја први дан, кад смо ми пили кафу, Ja, ту дојде са Луком, Ja. са Михело, и видели сме тоа ти, Ja. си прошо. Па едно го каже Лука трелаш, и ти тп. ja. И ми јели ово, оно, заборавили све, и ти се вратиш само, сеќ па си се останал. Ja. Кажу, па има ту, каже, на страву една. Отишо. Ja, meni je to top da malo vidim i stvarno mi je top, samo da sam u akciji, da se nešto dogaja, Си otkriješ nove спреман zemlje. сутра за Луков тренинг. A Он to е ne радио znam, твој. to ne znam, to mi je ova šipka točka, znaš, tako da ja nadam se da proživim, da sve dat od sebe pa da ga ubijem na treningu, da ga iznenadim. Денес бевме ние на тренинг со тебе. Ja. Овој тренинг што го направивме, како ти беше на тебе денес тренингот? Нешто прелесно, премало? Ja mislim, to mi je posao i za druge ljude to nije posao, tako da je to velika razlika. Ja mislim, Аха, to ti je, ne da sam ja nešto posebno, ako ti je to posao, onda je drugačije, znaš. Ako ljudi ne To je jasno. trče i trčanje je Sve je stvarno teško. drugačiji šport, on je veliko ekscentrike. Tako da ja uvijek kažem, ako ljudi ne trče i ako naprave par kilometara, svaka im čast, Tako je. respekt. Ja možem ići sutra na moj trening da se pustim, ali stvarno mi je drago da ljudi su za nasmijehom stiže na vrh, top je bilo, i ja kažem, Па и онај to je поглед. moj svijet. Ja sam, stvarno mi je drago da su i oni probali to, da su iskusili to, da uživaju u prirodi i to je to na kraju. ти изгледаше како да правиш recovery run. Ни рикаве. Ни recovery? Зон нула. Ne, to nije, Ти ali... си 20 минута каснije пошо, мислим. од дома. Ама он се дружеше со Да, тите бе. доле, да. И па не стигна. Попутно, ајде, и на крај си не стига опет. Па Ja. Добро, на крај трчали заедно. A to je razlika kao bit će sutra sa Luko Đukićem, znaš, on može dignit, ne znam, Da. 80 kila, olimpijski Tebe ne znam 3 ko- pati. ja može mene dignuti, a ja ću... Много више од 80. Ne znam koliko, ja ti imam 65, ali... Диго е 270 Deadlift. deadlift на World Fitness Project 270. пред 200. 2 недели. 595 pounds deadlift. Ok, to... Мртва дизајн. Ама тоа е многу интересно на овој фитнес Ja. самит, дека имаме такви две екстреми. Ти си на Ja. екстрема endurance, light, economy, I onda na и drugi имаш strani... она екстремна снага, терминатор, 100 To. кила, чудовиште. To ti je razlika u sportove, to je meni čudo i u prirodi, to znaš, uvijek su razlike i to mi je stvarno interesantno da smo drugačiji, ali da svi se bavimo sa sportom, da hoćemo biti najbolji, da hoćemo iz svojeg tijela istisniti maksimum i na kraju mi je to top. Али било е ситна победа за CrossFit данас. CrossFiter je bio on top of the mountain. Ja, ne, dobar je. I Luka je, vidi se da je stvarno dobar sportaš i dobar momak, tako da je top. Ja. Прејако.
Ja. Luka, Čekaj hvala da ne mnogo. zaboravim još jedno, evo, ti imaš tvoj podcast. Mentor Effect podcast, ja. A kako si ušao u tu priču? Stvarno? Pa meni je bilo bitno, nama, ne samo meni, Od moj kad curi je Urška. počela priča, I da kako je se rodila bila- ideja? Ja mislim, ja imam to sreću da znam baš par sportaša koji su vrlo dobri. I mi se poznamo, imamo neke debate, dobio se, popijemo kafu zajedno, idemo na trening. I oni imaju puno nekih reči za reći. I nama je bila sa Urškom, nama je bila stvarno šteta. Bilo je Bilo bi interesantno da ovo Da neko ne snimio. iskoristiš da ne kontakte? da ne iskoristiš kontakte, meni nije fair da ljudi ne mogu da slušaju Vaše debate? što oni, te ljudi, sportaši, Tako? imaju zapovijedati. I to Tako. nama je bio zadatak da možemo dati ljudim u pogled u glavu sportaša, ljudi sa znanjem, ljudi koji se bave sa treniranjem. Da svi ljudi, da širša publika dobi znanje koga imaju ovi ljudi. Mi dva sam imali neke kontakte, imao poznanstva sa sportaši, sa treneri, sa scientist, sa nutricionistima. I zašto ne bi ih pogledali na podcast, pitali bi ih i onda svi ljudi može imati nešto od toga. I to nama je bio stvarno ovaj big goal. Za sebe ja imam puno i drugih projektova i kad imamo vreme postavimo, kad imamo nemamo, tako da nije nam to pro. Ako vam opet Ja, bitno radim. Ja, tako da to. Super, Ja, evo, to. Ja. Kilijan da Ja. ti doje na podcast? Kilijan Ja, to bi ja htio, ja. Bilo koji od Roglič, Mohorić ili Pogi, bilo koji, Mohorić stiže. i posle kaj nas. On se predložio. Ja, to, da. Ja, samo promijeni studio, tamo, sad ovo sobu. Ne, to. Мене ме многу мило што запознав искуството, тука ми е преубаво, значи ја го пратам овој свет и стварно не ми се верува, така да фала ти Hvala најмногу. puno i vama, bilo mi je stvarno drago i ja upam da i slušači dobit će par informacija koje im koriste, tako da hvala Hvala puno ti i puno. vama. Утре идемо на нови тренинг. Ja, to. Pozdrav. Ja. Чао, чао.